Hi everyone, welcome back to my channel. Ngasigi video se hojik se festive season la wedding season yosala mayam se makeup sigi matang se is the full face makeup se di adum aigi tutorials in the full face makeup se adum hape adubu ngasigi tutorial oina kitang mayam se kanaba phangadra haina khalaga semjaba video ne ko aise normally ni mamang da ki sum khalaga lairabani sigi wakhal se base makeup se tawba se sta khoi se lohombo chatpada foundation tai haibasi ma di khoi loina khangminare ko ada foundation se karamba foundation karamba skin type ta teigani adugi foundation mayam du sune aina ingonda laiba sing sidagi ani putho kan da utlaga adumaina mayam da adugi example ama su pirambane mayam du ne hena laiba da find out to the line na bana ko aduga igi shade through ay dum panbada dum yaw bane ba ko aduga foundation sigi mamangsta primer haiba matai haiba so hojik se loina khangminare the primer se karigi teirino primer tai bugi kana ba se karino adugi matang da su yaure skin type ki matung ina primer khara so ina mayam da utlamage aduga primer tawdringai ki mamang se is the skin prep tawba se moisturize kamaina tawba da ki adugi matang do adusu hairamage aduti ai uttabida oina haire ba cover really ai hana moisturize tawraga leiruba kya adugumba mayam se loina ma yengminarasi haibadi sigi base makeup se fazana mapung phana fazana phazaragadi ko makha tarpa taishalak pa matam da yam phazabane ba ko adudana base makeup se amaru oi hojik yengminarasi iru boloraga ai se moisturizer taisangre ba ko ado akoina base makeup se moisturizer se hana tawgodo mai ta thoga ko moisturizer any skin type to chana ba khara tholan boy be oily skin type to su gel base laidana ko water base haire ado gel oina oiba form da adugi moisturizer adugumba ma apply tawgodo ko aduga apply tawra matung duda minute kun gumba adagi kuntra gumba smaina punghai mugumba laigragadi skin da fazna absorb tawgrani ko yamna gi mathang gai di makeup hoba yarni makeup se ki ba ko bachat padadi loina mak foundation se seasonai dana ko aduna foundation se tai dringai gi mamang se da primer haiba ma use tawi aduga primer se kaitobagi use tawrino haiba do adusu dum hairake ba ko primer se akoina foundation gi mamang se sta taire si ka tangtana akoina adum uwa matam da haitare ki bagi na taba ko akoina wall painting tawba matam da sigi painting color se tai dringai ki mamang se sta primer tai dra adagi furniture gi da su moi gi wood ki kari gi adu ki color to tai dringai gi mamang da primer hana use taw dra adagi thong da oiro iron godress da oiro primer haiba ma hana tai dra adu maina adu gi primer tai se kai gi na da magi base oiri ba se wall gi si leire aduga u gi su yot ki na calling jar ta na ba u gi da su tin nung chasan da na ba adu gi primer sina hana phazna bese kot sima phazna pirini adugi matung dai da colors tawragadi color sigi mayek sengba phazaba su henga kani long last tawrani aduga kano ani sigi ngasai gi magi mai masa siga ne akoina top top sandoi siga gi marak sai sai sta mana barrier oira kan da leiraga protect tawdoni long last tawdoni adu maina chamana sigi mai da tawdoi sisu akhoi gi skin bare skin se sta foundation tation baduga primer hana use tawra matung da primer sina skin siga foundation duga ki marak tu da ko mana khalaga thamdoi ne ba ko adu duga long last tawhandoi ne ko foundation se adu foundation long last tawba khatang natana hojikti primer se makhal myam ma thoe ada ingon da lady primer khara sigi matang da harake ko primer pores kumba la mention na ba adagi lines kumba la pa se saga laugh line laidana ko sigumba gi se kidang blur effect oina na ba yamna smooth oiba silicone base oiba sigumba primer se thoe aduga illuminate tawba haitare dewy look kumba pi na bagi adugi base to primer do adumaina adugi su primer do thoe aduga akoigi redness aigon da sta ma lay redness se phanna ba haitare mai mita machi sai daga mai ga tablo matung sum da khara ngang ba kai do ba laitana ko adugumba sai daga su khara ngang ba lay machi adugumba gi redness kai ka ga su phanna bani sigi primer sina sisina Miss Claire gi Studio Perfect Professional Makeup Primer Anti Redness ko sigi kano sina shade sina 01 ni aduga si ma lay sina Oriflame gi Novage ki range sama laidana ko adugi pore and the line perfector adugi pores ne lines ne segumba gi se blurry effect adagi kumhanba fill to hanga to ni ko silicone base nga to idoni sigi primer sing sina aduga still Oriflame gi primer ama laire illu skin primer ne sisna illuminate tongna na bani dewy look kumba pi badugi hosik hagi bado admaina oidoni sigi Maybelline gi se sina primer makti natte sisna stroke cream ni sisu primer oina use to wa yai ko sisu langhanna bani sumaina laire sinde anambana dry skin da di illuminate to bokot pase loina
ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ oily skin type ꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ oily ꯗꯣ ꯐꯅꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯁ ꯕꯣꯛꯁꯀꯤ ꯍꯥꯄꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ oil and shine control ꯁꯤꯁꯤꯅ oily skin type ꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ vitamin glow primer glow ꯁꯤꯗꯤ dry skin type ꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ combination skin ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤ oily skin ꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ oil control ꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯦꯟꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯝꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯦꯁ ꯕꯣꯛꯁꯀꯤ ꯂꯤꯞꯁꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕꯗ ꯍꯥꯄꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔ ꯑꯍꯨꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯞꯄꯛꯏꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯐꯣꯇꯣ ꯐꯤꯅꯤꯁꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯦ ꯕ꯭ꯂꯔ ꯏꯐꯦꯛ ꯕ꯭ꯂꯔ ꯆꯠꯍꯟꯅꯕꯅꯦ ꯄꯣꯔꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯀꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝꯂꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯌꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯍꯥꯔꯥ ꯗꯦꯖꯔꯠ ꯇꯥꯏꯞꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯐꯖꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯐꯦꯁ ꯑꯣꯏꯜꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯩꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯃꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯁꯄꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯋꯤ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯦ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯅꯥꯏꯀꯥꯒꯤꯅꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯠꯀꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ NYBꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯐꯤꯜ ꯁꯥꯏꯟ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯄꯔꯄꯜꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯠ ꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯅ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯁꯤꯁꯨ ꯇꯩꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯌꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯤꯅꯤꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯩꯈꯤꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯖꯥꯠꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯇꯩꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯋꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯇꯩꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯩꯁꯜꯂꯁꯤ ꯄꯣꯔꯁꯀꯤ ꯀꯩꯀꯩꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯂꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯩꯔꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯂꯧꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯂꯣ ꯂꯩꯈꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯇꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯁꯦ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯞ ꯀ꯭ꯔꯤꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯩꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯞ ꯀ꯭ꯔꯤꯝꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗ ꯇꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠꯇ ꯔꯕ ꯇꯧꯔꯒꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯛꯀꯨꯝꯕꯗꯗꯪ ꯇꯩꯁꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯋꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯕꯗ ꯂꯥꯏꯅꯅꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯏꯂꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯂꯨꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯒ꯭ꯂꯣꯋꯤ ꯑꯣꯏꯈꯠꯅꯕ ꯂꯨꯃꯤꯅꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯌꯦꯡꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯃꯤꯂꯥꯅꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯤꯜ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯄꯔꯐꯦꯛ 2-in-1 ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯤ ꯀꯟꯁꯤꯂꯔ ꯀꯩ ꯐꯨꯜ ꯀꯚꯔꯦꯖ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯠꯁꯤꯅ 04 ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ LA ꯒꯔꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯀꯚꯔꯦꯖꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯏꯂꯨꯃꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯋꯤꯟꯇꯔꯗ ꯇꯩꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯋꯤ ꯑꯣꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯥꯏꯅꯦ ꯐꯨꯜ ꯀꯚꯔꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯣꯛꯄ ꯃꯥꯟꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞꯀꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯏꯂꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞꯀꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯂꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞꯁꯦ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯜ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯏꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯇꯩꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯦꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯨꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯐꯣꯂꯤꯕꯜꯒꯤ 24-hour ꯃꯦꯠ ꯀꯚꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯁꯦꯠꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯕꯦꯖꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯅꯥꯏꯀꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯁꯤꯜꯠ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯠ ꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯠꯁꯤꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯦꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯂꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯇꯨ ꯑꯣꯏꯂꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞꯇꯨꯗ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ
yamna common oina siznaba Maybelline gi Fit Me foundation ai Fit Me gi shade na 128 warm nude ni ado si gi sisu loina all skin type ta siznaba yare adu duna adum compulsory si amadi chan chan ni haina khalle ba kwa adu maina tawi sina Maybelline gi leire si gi finish sisu yamna natural finish oi bane ba kwa high end gumba oi ba adu gumba full coverage foundation pa ma gadi si leire se Estee Lauder gi sigi foundation ni sisu full coverage oi ba kwa adu yamna skin da phasna nappado adu maina oi yamna long last away si gumba se kano gumba da khoi gi lohong khongdong bo chat pa the hejing po chat pa sumba occasion gumba da chat pa da ne apply to bo yamna nungai phasna mattify to khrabani na ba kwa adu maina lai si se to tai dring ai gi matam si da is da khar mattify to ba sing city moisturizer yam phasna to bi ga do ba hana adu sigi sini ai gi shade sina retin aduga sigisna adum make foundation se adum all skin type loina ma adum season ba ya bani se studio fix fluid ne ba ko aduma gi ti pump yaude dana khut adum haira ka adumai toroga season bani sumaina leire adum make foundation se season rase ai gi shade sin na keno ne NC25 ni sumaina khara hape ba ko foundation se taiba matam se ista always dot to go ba dot se mai se suna ba taw gradi blend taw ma tam da nungai be he le ba ko na foundation se tai ba ma tam se da excess yaw gi ba do adu do magi keno to na sponge to na adum chukhal pangam me ba ko adu na yamna natural finish oi adu ga full coverage pa ma ka di ahan ba layer ma pa na tor ma tung du da ne amuka amu kitang dot taw re na ko na pam ba area tu da adu ga amu blend taw thok pa adu na he na full coverage oi yam natural finish oi ba do yeng ba da adu mai na taw wi si se blend taw tho se sponge na taw ra se taw ma tam da si gi sumaina ching bana taba ko the foundation se taiba matam se siga under eye area se sisma khakpi ram basina concealer no horen mention na ba mana finish se am phazatra aduga khitang se sa dewy oi ba glow ma uri se nga sai gi kano to gi primer do adu ga stroke cream ga hakhi ba do adu na ne the foundation se taiba matam se sigi hairline lai ba se na su phazana blend taw thopa dagi na da ne aduga smaina lem ho se ngaksam da su tai ga do ko natraga da di color se apoina mai di even ora ga lai gani da na aduga sigum se na dum tongana lai ga doi ni ba ko na chamana na u na ba hoji yam phazana blend taw re atopa foundation lai ba ko am ta u dre aduga yam na skin like su oi re da na thagat la ga su u dre da na foundation se dum dhama ma le mi ko ngaksam da taisalasi sumaina ngasai gi ngaksam da foundation tai de batuka hojik tai basi ga adum yamna kenera dresses ne yamna color tone se chapmana no ina ura dra phasana blend out tho khra kan da ka sumaina lai gre adugi mathang da concealer apply tawrasi concealer se season da ba mak ya dra haibati regular wear gi da di dum skip tawba kem kai de ka adu gi dark circle se foundation tai gra matung da di ka sigi dark circle se hena make seng dok pa heli dark circle da kyam na oiraga leiba natraga su ka adum se se yamna even noina phasana leigrabani na tai hol da basing do adu dunga ka chong tho kan du da color do khara kaino oida lai da na ai gi se light se kitam fluctuate tawra ani nong sa se kala changchan bi do taw gre ba ka ki se mention na ba ka dark circle lai riba du ka swai uring gumba taw gi ba gi dark gumba lai ba du gumba kai ka do su loino mention ba yani aduna mahing lai ba sing do yamna kanna kitang pa na lai ba du di concealer na full coverage ba concealer na khumba yani ba ko du ga yamna yam seng na lai ba sing du di color correction do ba do ne ba ko adu bu hojik ti khoi di yamna kanna khumba ko ba do do ne te khara even noina u na ba khara bright oina u na ba adu mayan taw bani na sigum ba sing se kitang khumba si sai da khumba si adu maine apply tawrasi concealer se L'Oreal Paris ki infallible full wear concealer sigi sini ai gi shade sina 314 sina ai gi shade sida ki kitang dark kitang laisha le ba ko adu sumaina laishan basina coverage sis ne hena nungai ba oi ba ko hena pi ba adu ga yamna light oi ba concealer du di akoina dark circle hide tong na ba gi damak adu di season ba di ya de ba ko adu sigi se blend taw thosi blend taw matam du da khoi gi khwai gi innermost corner se da gi na khora kan da blend taw se si su samane blending gi ma gi emotion ja masai taw gi ba the foundation taw gi ba du ga chamane yamda ba chang da ni aina lori ba concealer se mit mapan gi sigum ba taw ba yamna sensitive oi ba area ni na ne yamna ka hena khoina product to lokshala ga su ne
blend tꯧba khotpada waba heni sida hena chukhatkiba heni product to mangi ba ko kan deba adagi crease leiba hengalakani aduna kitang dang hana lauraga siznaba hojik se concealer tawsanrabana base se loireba ko adu liquidy oiba dagi creamy product sigum mangata siznagibani na ne sigi hek loireba matung se sa hena long last tawna ba set tawsanba ma changeba ko set tawsanba se compact powder na tawbi ai loose powder na tawbi ai ada compact powder na tawragadi sigi mathak se compact na kitang thaba formula oibani na ne hena thik oi khatpa kitang keki oi khatpa gi chance se wangeba ko aduna loose powders na yamna fine oiba powder duni aduduga translucent powder lay adumaina makhal yamna lay ko adu ai loose powder se Maybelline gi loose finishing powder ni ai gi shades na 15 light set tawba matam se sta koina hek tolom dai da ngasai gi tai gi ba yamna sumaina loina blend taw thopa ma changi ba ko crease line da dagi fine line sigum lay ba se sta concealer foundation sigum ba se manunga changjalaga lay ba sing do blend thana tawba ma change adugi mathangduda direct si ki sina dip tawridana sponge sina aduga sumaina namaga adu sumaina yamna namgre na khalasu kaim kaide ko sigida habidi sigisna color add tawbo kaim laite ba ko aduga atai rest mai sisu set tawrasi su sumaina box na namaga this minus set of seledana ko ado hek loiba matam du dai du da yamna powder oidana ba ko akoina fluffy powder brush amana loina max maina kanthokhi ba yai excess me yam do hena lairaga di aduna dum kanthok sa di doine ba ko adu da sigi powder na set of se si loira kan du da kana gum kharana yamna hena long last amok tawna ba setting spray na set tawe ba ko adu ki kano to su ulam ge setting spray do yamna makhal lai bane long last tawna ba du si su makhal mani color bar gi stay the day finishing mist sigi sina set of salasi this minor like re hojik face makeup se loire skin se yamna na skin like oina lai re se sa mirror da su yeng basa ko adu sumaina base makeup se lai basa mayam sina adum yamna detailed oina hairabra haina khale aduna adum mayam da occasion la ko se sa adum masa mathanda adum kezana badum try to bio ba ko adu rest makeup to sala la age hojik si rest makeup to sala la e yam chamba makeup ni da ai blush kitang tawraga ne highlighter tawre aduga lipstick siga ko sumaina base se yamna phazagradi yamna mong ta na base se tawragadi makha tarakpada koina occasion gi adugi contour tawba adu adagi highlighter pa hapa eyeshadow loina mak si hapsala pa khuding gi loina mak phazani ba go aduduna yamna long last tawba base ngasidi mayam loina khangminare mayam do dum haiti haiba kai do dum yumda practice adum taw product khara yam da vida ko khoi chapduga practice tawba loiraba matung du da photo number adu loina mak loira matung du da sungsoi soi da nai makeup se mai da darkar oidre ai hoji thabak loire harba matam da di micellar water man toraga adum makeup se lothopio haibidi di kande da skin da adum darkar oidraga di adum makeup to thamba gya makhata ba makeup sing sita atopa mathangi step lakpa da adugi amuk makhata na ise keno hapake video hapake eyeshadow gi hapake aduga contour tawba bronze tawba adu khatang akakna ba da adumaina hapake ba ko adumaina khara khaido kan da mayam helpful oina na ba ngasigi sesalo shalage next video sing sita mu thingnarasika bye bye